U ovom videu hajdemo malo pričati o tebi. Zastani onako na trenutak i malo promatraj svoj život. Da li si zadovoljna svojim životom? Da li ostvaruješ sve što poželiš? Da li osjećaš tu nekakvu podršku okoline koja konstantno kad ti god imaš neku ideju, oni te podrže u tome? Da li si zadovoljna koliko brzo napreduješ u životu? Ili možda s druge strane, kada sada pogledaš svoj život, shvaćaš da ne napreduješ dovoljno. Da jednostavno sve neke snove koje si imala, nisi imala vremena ih ostvariti. Možda negdje na putu si odustala, nailazila si na prepreke i jednostavno si prihvatila da je život takav kakav je i nemaš energije to mijenjati. Možda ne osjećaš podršku okoline, kada god kažeš neku ideju, neke svoje snove, okolina te odmah onako poklopi. Vidiš li se više u prvoj priči ili u drugoj? Ako se pronalaziš u ovoj drugoj skupini, ništa ne brini, nisi jedina. Mislim da 90% ljudi prolazi kroz slično. Imamo slične izazove u životu. Okolina nas ne podržava, gubimo često motivaciju, gubimo fokus na ono što želimo, odustajemo od vlastitih snova, pristajemo na neke kompromise i ostajemo u nekakvoj zoni komfora i jednostavno ne napredujemo. Jako sam uzbuđena što za tebe imam jednu fenomenalnu vijest koja će ti puno značiti, jer ovo je koncept koji sam dugo smišljala jer sam htjela imati neki svoj prostor u kojem ću održavati jednom tjedno radionice s vama i zato sam osmislila koncept koji se zove Vrijeme za mene, koji je spoj coachinga i meditacije. Svaku srijedu u našem High Vibration House-u u Rijeci družit ćemo se sat i pol i raditi na određenoj temi. Zašto sam ga nazvala Vrijeme za mene? Upravo zato što sve što nam se događa, sve nekako nezadovoljstvo koje osjećamo životom, sve nekakvi neostvareni snovi, življenje u toj nekakvoj zoni komfora, neispunjenost, nedostatak radosti, dolazi iz toga što nismo sebi na prvom mjestu. Normalno, danas živimo jako ubrzanim načinom života. Imamo jako puno poslova, jako puno obaveza, jako puno informacija tokom dana primamo i kada dođe taj trenutak da imamo nekih 15-20 minuta za sebe da nešto napravimo u danu, mi jednostavno smo preumorni. Kažem, toliko sam umorna, ne mogu, hoću samo leći i ne raditi ništa. Događa li ti se to? Možda se događa to zbog toga što šef ima neki novi izazov za nas, trebamo savladati neki novi ispit, neku novu vještinu, postali smo majka, pa imamo neko novo poglavlje u životu, imamo emotivnih nekakvih disbalansova sa našim partnerom i jednostavno svi ti aspekti života su nam nekako poljuljkani i mi zbog toga što zapravo ne pronalazimo vrijeme za sebe, za svoj napredak, ne možemo niti te aspekte života popraviti onako kako bismo htjeli. Vrijeme za mene je ključ da svaki dan sebe stavimo na prvo mjesto, jer fantastični život počinje onda kada si sebi na prvom mjestu. Jer ako si ti dobro, ako ti napreduješ, ako ti znaš što je to što želiš u životu, onda ćeš graditi i unapređivati sve aspekte svog života i bit ćeš i bolja majka, bolja supruga, bolji slušaoc, bolje ćeš se fokusirati na poslu zato što ćeš ti iznutra sebe graditi kao osobu. Vrijeme za mene počinje 6.11. u Rijeci, u našoj High Vibration Akademiji, u ovom predivnom prostoru. Traje od 18 do 19.30, zaista vjerujem da imaš sat i pol za sebe. Kroz tih sat i pol prvo ćemo raditi meditaciju, zato što je jako bitno da naučimo utišati svoj um, da isključimo sve informacije koje dobivamo, jer mi tokom dana dobivamo desetke tisuća informacija. Naš mozak konstantno radi, nikada se ne odmara i zbog toga imamo probleme sa fokusom, nedostatak energije, nedostatak motivacije. Kroz meditaciju ćeš opustiti svoj mozak, otpustiti stres koji ti se nakuplja, aktivirat ćeš neurone u svom mozgu, pronaći ćeš nova rješenja, regenerirat ćeš se i stavit ćeš u to jedno dobro početno stanje iz kojeg ćeš dalje se baviti coaching radionicama koje ćemo raditi. Svaka radionica, svaka srijeda ima svoju određenu tematiku. Počinjemo 6.11. s radionicom Upoznaj sebe, gdje ćeš napraviti analizu svog trenutnog stanja. To je nešto jako zanimljivo i ljudima puno pomogne zato što mi često niti ne razmišljamo koji aspekt života nam je trenutno u disbalansu.
Ne razmišljamo što je to što konstantno radimo i imamo isti rezultat u tom području života. Tako da će ti ta radionica puno pomoći da to otkriješ. U drugoj radionici bavimo se novim ja. Kreiramo viziju novog života, postavljamo ciljeve, dobit ćeš alat kako postavljati ciljeve, napisat ćeš novu priču kakav život želiš živjeti, prema kamo želiš ići. Jako uzbudljivo, jer kad onako shvatimo da je moć u našim rukama, da smo mi ti koji imamo odgovornost i sposobnost kreirati život kakav želimo, to je nešto jako podržavajuće i zaista nas jako onako motivira da krenemo to ostvarivati. U trećoj radionici bavimo se preprekama na putu i odustajanjem, jer normalno je da kada idemo prema nekom cilju, da nađemo na neku prepreku, neku blokadu, javi nam se neki strah. Kroz ovu radionicu ti ćeš prepoznati koji su to strahovi, koje su to tvoje uvjerenja koje te konstantno onako drže u nekakvom grču, koje te sprečavaju da iskočiš i da jednostavno kreneš. Zapamti, normalno je, svi imamo određene strahove i jako je dobro naučiti te strahove koristiti kao onako gorivo koje će nas pokretati u željenom pravcu. U četvrtoj radionici u mjesecu studenom bavimo se našim super moćima. Svako od nas ima unutar sebe super moći, samo ih nismo baš svjesni. Svakome je potrebna neka druga super moć. Kao što svaki super junak ima neku super moć koja mu je najpotrebnija, tako i mi. Nekome treba više motivacije, nekome treba fokus, nekome treba odlučnost, neko želi samopouzdanje. U ovoj radionici ćeš izgraditi svoju super moć i dobiti alat kako u svakom trenutku aktivirati tu super moć. Kako ti se čini ovaj program? Znači, sat i pol vremena ne treba ti ništa onako dugo, svaku srijedu da se ponovo regeneriraš i ono što je najbitnije, bit ćeš okružena ljudima koji baš poput tebe žele kreirati fantastične promjene, koji su odlučili, sad je vrijeme da sebe stavi na prvo mjesto, da napravi nešto sa svojim životom. Ovdje ćeš čuti priče, izazove, ljudi koji možda baš poput tebe imaju neki sličan problem, neki sličan izazov. Tu ćete se podržavati, bit ćemo u divnoj atmosferi i zajedno ćemo onako početi kreirati transformacije koje ja vjerujem da ti dugo priželjkuješ, no nikako da se to dogodi. Zato sam jako sretna i ponosna na ovom konceptu što sam razvila spoj coachinga i meditacije svaku srijedu da se družimo. Grupa će biti mala, samo do 15 polaznika, da bude onako intimnije druženje, da svatko od vas ima priliku mene pitati što god želi, tu sam da vas podržim. U opisu videa nalazi se link za prijavu, možda bi bilo dobro da ako ti se sviđa ideja, da sebe staviš na prvo mjesto, da pronađeš vrijeme za sebe i počneš kreirati život kakav želiš, da se prijaviš i rezerviraš svoje mjesto. Ako imaš još kakvo pitanje, slobodno mi piši, a mi se vidimo 6.11. u High Vibration House-u.